Kyiv region chunga Ukraine sipaiten Russian tank regiment chu chathailowa an siam hnuwa an kirta mase voinlam panga thuthara chuan Kyiv khawpui hi hualbelemek ania Russian sipaita hi tank regiment tamjok nen hanronin kulthar le tani in soi ania hetilai hian Maritopol khawpuya thunai tu berle roral phongwon tu ber mayor chu kidnap nin report ani boka Ukraine sarkar chuan Psychiatric Hospital chu Russia sipaiten han beile tani in han report bok kumsanghnih somni le pahnih March ni som le pahnih inrin ni zan ania Rainbow Mizo Channel thirtu zongjong te chibai ule Ukraine khawpui pakhat Lviv khawpui atanga Reuters news agency nena Russia sarkarin han report dan chuan anram chunga Psychiatric Hospital anti rilrulama harsatna neite enkolna mun hospital chu Russian sipaita hian bom mangin han bainin han puwa Ukraine ramchunga region thrangthranga te inopna fumfe takin kalpui lai thei ani talo ni in soi ani bokani Ukraine sarkar thu chuin asoi dan chuan Psychiatric Hospital hi Eastern Ukraine Izuem tawm ania Reuters news agency hian nizan lama report an nei dan chuan emergency service ten an soi danin rilrulama harsatna neite enkolna mun damdoin hi bei ani nge ani ti an puanga Russian Federation laka hian international law emo humanitarian law emo UN charter zongjong point engma omzia hanailowa Geneva convention thuchok po engma zom hanilawani antibok Ukraine ramchunga emergency service stachuan thuchua an siama an tarlan dan chuan Psychiatric Hospital hian na thoktu staff hi somthumvel anoma tin damlo anen kollai mek hi zathum samthum velbor anom nin report ania hetianga rilrulama harsatna neite en kolna kalpui mek anilai hian izum tauna hedam doin hi Russian fighter te chuan anron bomta bom engemaw zat anron thlak nin han reporta mase vanai thak takmain heng na thoktu staff somthum tele damlo zathum samthum vel anen kolta zinga hian liam na tak anom lo hlawani tin han report ani izum tam hi Kharkiv region om ania Kharkiv region governor Ole Sinegubov chuan hasoi danin hedam doina damlo zongjong te hi tha chimi vek po poitiloin Russian sipaita chuan bom hanron thak chiam maya building thenkhat ta chu ti chhiat ania he hospitala damlo anen kollai tele staff ho te hi shelter anti mai hospital chunga mun himzoka da khom vek anni to wangin hospital hanron boma wang hian nunna chan le liam tur hi anom lo hlau ane ama khan Russian sipaita hian Maritopol khawpuya damdoin nopang le raipur te naunai na mun te chu nasataka bom manga anlo beito wangin he hospital po hi beimei han hredon lowa an hriata wangin sheltera hian in khungkhomin damlo te enkol na hi an thoka mase na thoktu somthum chau tan chuan chutianga damlo zongjong te mun khata da khom vek enkol chu thilhau tak tak ani thu asoi bok ani Kharkiv region governor hian asoi zel dan chuan he in beina hi in runna rap thlak tak mai khovel achangkan ma barbarian hunlaya in dona rap thlak tak tak maya an local pui thinang mai khan Russia hian in dona hi akalpuya sikul tele damdoin thlanga hetianga Russia sipaita hian an baidu zel takawang hian civil mi tatan hian mun him khoilaya ma aum tolowa Maritopol khawpuya pokhan radical Azov battalion te bayangin Russia chuan anin soifia mase chung beina chu ala thlenglo hrimhrima civil mi Ukraine tranpuya sipayatana ronin pete Ukrainian alopom ho zongjong te hian voikhatma beina anla tok lawa civil mi ta jinga po Red Cross lama na thoktu tele sarkar sikul thrangthranga skula zirtir tu tele no pangte thlengin anron tarketa hei hi Ukraine civil mi telaka indona dan zongjong bo chiatna war crime lian tak mayani tin asoibok Russia sarkar chuan hemi chungchangah hian civilian te hi engtiklai ma in kan target ngailawani tin he puna hi an hnol thunga tuna hian Russia hian Ukraine hi arun lawa Russia chuan special military operation anai mai jokani antia
รัสเซียชวนตุนาเฮียนยูเครนรูนาได้ปุยทักนัตักตักฮีอากาลปุยลาวะยูเครนรำลักตุมนปอฮีเอ็งมาอันไอเฮกลาวนีอันเตียเฮสเปเชียลโอเปอเรชั่นเฮียนกันทิลตุมเบอร์จูยูเครนรำชุงอาเฮียนสิไปฮันอมตอลาวนาตูรินดิมิลิเตอไรส์เลดินาจิฟายฮีกันทิลตุมเบอร์อันอันติบอกเฮมิอมเจจูยูเครนรำฮีอินดิเพนเดนต์อินดิงมาเชลาสิไปอันเนียรัลทวมเนนาอันดินชัวฮียูเครนฮีอันเนนิจวนอันรำติโตดอนลาวตีนาอันเนียตินดินาจิฟายตียอันใส่ฮียูเครนรำโรอินเรลดันเลยูเครนินสิไปเตะอากาศรวยดันจูฮิตเลอร์หุนลายานาจีเฮาเตะอาฟุยปราอาหุยคอมังคานยูเครนจวนอาสิไปเตะหุยคอมินอาสิไปเตริลรัวรัสเซียนหัวนะเงตตักินอาตูบกะจุงจงจงจูหน่วยเบากันตุมันนี่อันตีนาอันนี้ยูเครนลำเวทุงจวนเซาท์ดาวน์ซิตี้มาริอุปอลขปุยาซิวิลมีปฐุมไลน์นุนนะอันจานนั่นแหละนาวปังนุนนะจานจิงะอันเตลนะมาริอุปอลดำดอยินไปนะรับทักตักขารอนชุนจมินรัสเซียนสิไปบอมบาร์แมนตัดจวนฮอสพิทัลฮีอันรอนไปเลตาแห่งดันโบเชียนนะจงจงฮีกันมิตินกันหัวนิวส์รีพอร์เตอร์ตั้มตักเตปอยน์อันมิดเงียนอัมมุนาอันหุบกาจุดที่จงจวนคอเวลฮีอันซิวิลมิเตตอร์นารับทักตักไม่เลรัสเซียนสิไปเต็นแห่งดำดอยินเตอันไปนะจงจงฮีมุดให้เราตูรินอันมิดอันหุบตัดนี่อันติบอกรัสเซียสกัดจวนทิลแข่งจงจงแต่ฮีอุลุกตักินอันช่วยจุยเจลโดนันเอติอันช่วยมาเชแห่งรีพอร์ตตั้มตักเตโรฮิจูจันจินทาร์ดิกเลาเลอินฟอร์เมชันดิกเลาเฟกนิวส์นี่อันเตียมาริอุปอลขปุยดำดอยินไปนานุนนัจันตาเนียอันช่วยข้าทุเบลเจียนโดเลาเลช่วยจุยตลักอันนี้เราทูอันปวงตุนตรุมาริลรุลมาฮาร์สัตนัยเตเอ็นกอลนมุนดำดอยินอันไปจุงจังปอฮีอุลุกตักินอันช่วยจุยังมาเสช่วยจุยตลักนี่ละวะดอตาอินปูนมายันจวนนอลอันนี้โดนนี่อันติบอกมาเสรัสเซียฮีไอสวยเทียมังจูอันนี้เชื่อลวินอาเซียตาอินเดียเนชั่นแนลนิวส์เอเจนซี่เทรนขัดเตปเฮอินดาวน์มุนาเฮียนอัมมุนากัลินไลฟ์รีพอร์ตเตปอันรอนไนทรีนารัสเซียนสิไปเตเฮียนซิวิลมีเตเจนนัมุนอันบอมดาร์ไลเตตินซิวิเลียนเตตานามุนปอยหมอตักตักไม่อันบอมไลเตเลอันเบยไลเตจูไลฟ์รีพอร์ตอันรอนไนบกทรีนาแห่งเตวังเฮียนรัสเซียอินใส่เทียมนั้นจงฮิจูอดิกเวกบิกเลาตีอาเจียงตินยูเครนินอาปูนจงปอฮีอดิกเวกบิกเคอร์เลาไทยบกอันนี้คาร์คิฟรีจอนกัฟเนอร์ซินเนกูบอฟเฮียนอาศัยเซลดันจวนรัสเซียนสิไปเตเฮียนยูเครนขบุยชุงเล่ทิ้งตังขัวมุนครั้งอาเตบอมเล่มิสไซลเตอันดอนทักินอันดอนกับลุดรงเฮตียงรัสเซียนฟอร์สเตนอันดอนเบย์นตัมเบอร์เฮียน residential area สันติไมcivilมีเตเจนนา area มุนครั้งเตอารอนบิตุมเบรา civil มีเตอินเลลไม่บากาเฮียนวันลังมุนตั้มตักเตจูตีเชียดอันนี้ตัวนี้อาติบอกเฮติลาเฮียนคาร์คิฟขปุยเมเยอร์ไอฮอร์เตริคอฟจวนอาศัยดานินสกุลสมลีเลปริยัดจัดไม่จูคาร์คิฟขปุยชุงอาเฮียนตีเชียดเวกอันนี้ตัวแห่งเตฮีบอมเลมิสไซล์มังอาฮันดอนกาเชียดเตอันนี้อาติยารัสเซียในยูเครนอารุณมามวนอมตะกะเฮขปุยฮีอาวมไลคานคาร์คิฟขปุยชุงอาเฮียนมีปุยเจงจงฮีมีมักตะด้วยขัดเล่พอยน์ลีเวลอันนี้นิวเคลียร์พาวเวอร์สเตชันฮันดอนไปนัวคานเฮอินสติทิวตานัทกตูตะจวนไทยตบช่วยอินเซียมชัดนาอันทกะให้วังเฮียนซิวิลมีตะตานตูนัดจวนลาวมาอมโตลาวะดินมุนเดอร์ทงอมโตลาวนิติอาปวงมาเสเฮตียงนิไลเมกเฮียนUkrainian Interior Ministry Advisor Nilai Mek Chuan Russian Sipai Ta Chuan Kharkiv Khopuya He Institution Hi Zaporizhia Nuclear Power Plant Reactor Ta Hi Mantlak Ani Nge Nilauti Finfiana Turin Le Enchin Nan Helai Mun Ven Himna October Kharkiv Khopui Chunga He Institution Hi Bomhanga Bei Turin Ruamanna Ansiam Mekaniti In Thuchua Anai Bok Heng Zongsong Te Wang Hian Zaporizhia Nuclear Power Plant Hiตุนทั้งชวนสตาฟตะเฮียนอันแวงหิมไทยตัว radiation level พอฮีตุนาเฮียนอินทักดังลำอมเมียลวินอันทุนุนนันหน่วยอันดาเวกไทยตัวมาเสเฮลัยมุนานัทกตูสตาฟตะเฮียน psychological pressure นัตักไม่อันต้องเมกายูเครนรัมชูงา nuclear company ประคัดอินเนอร์โกอตอมชวน radiation ฮีนัสตะกะอาปุชัวลาวนาตานาไทยทบชัวนัทกตูจงตะฮี
Russian sipai te kuta anom vek towa Russian sipai te hian khung thrangin an man khoma an du huna na thok turin an tir chuak boka thupek khau tak mai an pea an thil ti thaimia lo te ti turin thupek an pe boka hengte wang hian ril rolama harsat na lian tak mai an tok chhotran me kani atibok Russian sipai ten Ukraine ramchunga ril rolama harsat na neite anen kolna mun dam do in an beina hian voin chunhulama khan chuan nunna chan anom thule liam tur anom thu hi media thenkhat ten an reporta ma se chiang taka confirm thai engma alom lo ani heti meklai hian India National News Agency lian tak mai NDTV chuan voin chun darsom pahni le minute somli vela update anron naidan chuan Ukraine longcholna khawpui tia an soithin Port City of Melitopol Mayor chu kidnap ani thu an reporta Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan asoidanin Russia chuan athren Ukraine aruna hetiang thil hi athlengta ni atia NDTV hian an report result dan chuan karni chuangjat mai hetiang hian indona hi chunjom ania tunthleng hian indona kalpui zel halania US President Joe Biden chuan US le NATO ten Ukraine van borok da chu kharsaka no fly zone puang tur hian natakin minnora kan thinlung chungril taka chuan President Zelensky ngan na hi zaom kan tin tilhoslin sakngai po kan du hlea Ukraine hi NATO le US thurwal puiram hania Ukraine tranpui tur le venghim tur hian kan ti thayang ang ta chu kan ti mek zela tin kan la ti zel don bokani atia mase no fly zone atana Ukraine van borok airspace ta hi puan ani chuan thilthleng thai chiang taka langsa awma chu khovel indo pui pathumna ani atibok chu wangin indo pui pathumna hi athlen lo na turin NATO le US chuan uluk takin ngai tuana kan senga rang tak maya indo pui pathumna chokchuak thutlowa Russia chakna tharui hi amalte tea chazel ani thaina turin NATO le US le European Union ta chuan hmalak na kan nei me kani atiboka ma kan lak to na zongsonga hian Kremlin hi kan do dal zia chu chiang takin alanga ma se Ukraine ramle ami puita hian nasa tak main tuna hian antur mek ti po country chu chuan kan ril ru a khoi tak zata ma se Ukraine mi puite torna mai ba ka hian khovel pumpuya mi pui cheng zong ten kan torna tur hi athlena indo pui pathumna hi cho chua ani mai lo na turin ngai tuana film taknen Kremlin dodal hian ke kan pen zel don ani atibok NDTV lamin an report zui dan chuan Russia chet dan hi an dodal ani ti chiang taka lantirna turin US chuan hrek na thar apuang le ta chu tuipui lama sa kan ti mai seafood chi hrang ta chu Russia ramchunga tranga ramdanga laklu khapna dan ati chuaka tin haibaka hian Russian jutra anti mai vodka chu Russia in khovel mundanga athon chua chu khap ani taboka khovel ram hranga Russia in lunglum hanga sumdonna akal puithin zongjong po chu Russia rampon lama thon chua khapna dan US hian ati chuak tabok ani European Union chuan US in Russia laka hekrek na tharapon hi an pompui ve ngal thu an puanga haibaka hian European Union hian luxury thil kanti mai inti hlimna le in chai moina chi hrang Russia ramchunga tanga ramdanga anthon chua thin zongjong ta chu ben ani thu hanpong ve ngal bok ani mase heng zongjong hian Russia in Ukraine harunna kalmek chu achol tir chuang lawa Russia ramchunga Twitter le Facebook ta chu mipui ten anman thailo na turin internet chu cut off ani toa mase VPN mangin mipui tam tak ten thudik tak khriat andu wangin Facebook le Twitter ta hi anlam mangchun zom thaizel ni in report ania Russian mi ten Twitter lamatranga report anron naijinga chuan Moscow khawpui le ache velte Russia khawpui hranga te protester ta hi antam to hlea indona hi ti topni se andu thu anau puya Russia sarkar chuan heng protester jingami hi mi thranem tham tak mai sang chuang zat mai anman khom toa heti chung hian protester hi anpung chomek zel ni in Twitter lama chuan indona dulo tu Russian mi ta chuan hanon posa thalak nen te po rontilan hani hlombok hei wang hian Russia Federation chuan voin khan thu chua thar an siama heng social media platform pathum
Twitter Facebook และ Telegram แต่ฮีมีปุยเต้นอันคอยไทยแล้วนะตูรินเขาจอกินขวาขีรนะกัลปุยนี่โดนนี่ตีอันพวงบกอันนี้อัติรลมากันรอนใส่ตักมาลิตปอลขปุยMayorอันคิดนับจุงจังอาโปเฮียนเฮ information รอนเปชวกมาชาเบอร์ตูจู Deputy Head of President Office อัตรังินอันนี้อามาฮีคิริโลติมุสันโกอันนี้อาศัยดันจวนมาลิตปอลขปุยจูมอสโกกุตาอัตลุสปตานีอัติยาMelitopol khawpui lak tuma Russian sipaiten bai pui anthak na inkana nasatak maya wang hian civil mi sanghnih janga in nunna anchana he khawpui Mayor Ivan Fedorov chu Russian sipai mi somvelten achen Mahmuna hian lu chilin anmana anhroi bautani atia khoi muna nge anhroi hi khriat ani lo thu nizana khan Twitter lama aron puangjarta ani asoizelna chuan Mayor anman chan le an kidnap na chan hi Russian sipai te hian an mani thlopa he khawpui chung hi objui zel turin an soma ma se thopui tura inremna siampuya na an somna chu Melitopol khawpuya Mayor hian kan melma tanen hian inremna le thodun na thutlung kan siam ngai lawani tin an hnola hei wang hian Russian sipai somvel ta chuan anina lu chilin an mana an throi bautani atibok Mayor Ivan Fedorov baka hian Russian sipai lodo daltu mipui jingami civilian engemozat chu man anni bokani atia heminu nizan zanlai pelnuwa khan Maritopol City Council chuan thuchua ronsiam jui ngalin Mayor hi man ani thu hi anron nem ngeta hebaka hian he khawpui lak tuma in baina wang hian civilian sanghnih janga somret le panin nunna anchana ni tin anron report bok Ukraine President Zelensky chuan Russia dodal tu piang ta chu Russia hian an maidon lawa tin Ukraine mipui laka hian zangai na anlan tir don lawani ti hi he khawpui lak ania Mayor an hren be ta ka tang hian chiang takin alangani indona hi nisom pasari chungzat mai chumlo chatlawin kalpui hani towa Russia chuan tuna hian tactic thar an mangmeka nireilo tekalta khan Russia President Vladimir Putin chuan tactic thar an man tur thu asoya tuna hian chu tactic chu man animeka chu firfiak pol tactic ania Russian sipai ta hian thingtlang khuwa thenkhat anlak tele tuntruma khawpui anlaka te po hian khovela firfiak pol noksak tak tak ten anche thin danang chein anramlak china hian mipui tam tak le khochunga rorel tu mipui te laka thunei na sangjok nei tu ta chu manin an khung thrang zelani atia Russia hian Ukraine runa achet dan zongjong hi firfiak polte chet dan nen danglamna aumlawani tin BBC hena a report bok hetianga Russia in puna adon mekla hian Russia President Vladimir Putin chuan Middle East atangin volunteer fighter tachu lak anne donani ti asoya he thu hi Russian media te point han puangzara Reuters news agency in han puanzardan hi hanla chuak taila Russian President Vladimir Putin chuan green light up chuaka volunteer singkhat sangruk zat mai Middle East Russia in a backup na hnuaya lowam rang to thin ta chu Ukraine do tur hian thonlu ani tur thu apuangani Russian Security Council meeting na Defense Minister Sergei Shoigu chuan Eastern Ukraine breakaway region anti mai Donbas region huam chungvela tunma tranga anthawang hawa Russia in halo thobrang to thin Russia in Ukraine aruna Russia tranpui tura ronin pe mi singkhat sangruk ta chu ronkal turin tuna hian anin peitoni ti a reporta ti chuan hemin huwa hian Russia President Vladimir Putin chuan Kremlin atangin thuchu asiama Donbas region mipui cheng zongjong ta chuan kan thupek zoma hetiang mi ronkal ta hi inlo muni chuan Donbas region huam chunga mipui chengte humhim turle tranpui tura ronkal ani ti inlo hretur ania Donbas region in bainam hun thranga hengmi te hi anmel inlo mumai thaya sumle pai senga Russia in aroite anilowa Russia tranpui turin andron in pea ti chuan min tranpui andu na chu kaini chuan kanti hlotlin saka hengmi te hi kan lo lomani tin asoibok Western media rang ta chuan hemi chungchangah hian Russia hian helpol chak tak Middle East hian thopui dang an nei lowa tuntruma Russia pui tura ronin pe
Donbass region vela anron thonlu turte hi Syrian fighter te anni anrin thu ansoya Syria ram chunga helpol te hi hunrai tak chung Russia chuan alo thlop towa tranpuina le ral thum chi hrang hrang po alo petoni antia chuwang chuan Syria helpol te anni ngei anrin thu ansoi bok ane Western media lian ta chuan an report danin Ukraine hi dinhmunin thong taka tuna hian ading towa hunrai lo ta chungin Kyiv khawpui po hi Moscow laka tluchhe mai thai dinhmuna ading towa Ukraine khawpui hrang hrang te hi inka hailai lok puan ani chungkhan ama aya tamfe jok Russian sipai le teng regiment ta chu dalu ania hunrai lo ta chungin Ukraine khawpui hrang hrang te hi lamai thai dinhmuna Russia hi ading to ni antia mase Russia lampo hi anmangang veviau thawa Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan asoidanin Ukraine hian ral thuam chi hrang hrang tranpuina adong hnem to hlea tunma Ukrainian anei ngai lo ral thuam hlom tak tak te ankol mek towa heiwang hian Donbass region a ringot po kan laka harsatna lian tham tak mai thlen turin an chak ta hlea Western ho kut chuak ral thuam chi hrang hrang javelin te Stinger missile te mangin Ukrainian army te hian Donbass region hi laklet le vektumin tuna hian natakin minnor meka heiwang hian kan sipai ta chuan an turna sa hleni hatia tin Ukraine ram chunga hian US kut chuak ral thuam sul nu tam tak mu ani boka mihringin du duwa an ken kol mai thai air defense system chi hrang hrang te an kol boka Ukraine hausakna din munatranga an lei phak ngai mi alo tur anti-tank rocket launcher chi hrang hrang mihringin du duwa an ken kol thai ang chi ta chu thanem tham tak mai anaya Ukraine ram chunga mun hrang hranga heng ral thuam te hi man ania Western ho te hian an ral thuam chi hrang hrang te hi Ukraine tranpuina tan hian thonlu tolo turle Russian Federation laka hian indona an cho chualo ram ka bai se ani atibok Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan Nizan Khan Reuters News Agency nena asoidan chuan indona Russia in acho chuatanga Nizan zanlai thenkhan Ukraine sipai te ain civil mi ten nunna anchan hnem dai to jok ani atibok hetilai hian Ukraine Defense Ministry chuan Ukraine ram chunga airstrike Russia in aron nei fo thrin chu khoi munatranga ron nei nge ti hi uluk takin an chui jui zela Ukraine Air Force Command chuan Nizan Khan report an theluta hen report atranga alandan chuan Belarus ram chunga tangin airstrike hi anron nei thrinani ti nem nge ani tin Interfax News Agency in an report dan chuan Russian pilot pakhat anman chu komna annaya zona tam tak an zona zinga Russian pilot hian athusoi pakhat chu sipaitan kanchet na zongjonga hian engma thilhriat dang kan nei lowa kan bitum tur thilte hriat tir kan nia ti chuan chungte chu kan bei mai thrin ani atia man kani hmaloka kan mission hnung bera khan Ukraine mipui te chena in tam tak chu bom turati kan nia ti chuan thupe kan huangin civil mi te chena in ti chatur hian bom chu kan thlak tamai ani atia Interfax News Agency in zona tam tak anzo achana tanga halandan chuan Russian sipai te hian an thilti tur dik tak hi an threlo niin a hriata chopchil takin an bei tur mun hi hril an nia ti chuan an bei zui ngal zela Russian Air Force chuan indona kalpui dan tura hian ruam manna le soihona hun kan nei ngai lowa thupe kan don angzelin kan chamayani ati hetilai hian Russia in tan ina an tan tirmek opposition leader Alexei Navalny chuan thuchu aron siam lea naktuk Sunday a hian Moscow khopuya mipui zongjong ten indo andulo zia lantirin protest nei turin akaulea Russia hian chhiat na rap thak tak kan ma chon ma hian indona hi ti top ani thaina turin mipui tan thai top choin Kremlin roral na hi indo dal turani atia Al Jazeera in han report dan chuan Moscow khopuya naktuka hian protest rally lian tham tak mai kalpui turin anin buat sai mek niin an soibok ani ole khati zongkha tuntrumata na chonchin thar kan buat sai thai ta chu ni phot sela Rainbow Mizo Channel la subscribe lo jong khan milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan chonchin thar danglen dam takin Rainbow Mizo Channel a hian kanin tongle thau don nia